Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kana, ponapa kabar are samangken? Moga-moga parengi sehat ben semangat aja. Sebelumnya Ustazah ajelasaki, ayo siap aki bukuna. Pangajaran bersama are samangken, iya Arya, mayu baca halaman telok. Baca gencaran beberia pacerna etoro parentana guru. Pak Saleh sanak korabe abersian pakarangan. Pak Saleh nata rancakna kaju. Bu Halimah asapuan palemper. Abi arau rebe. Halimah nyapowe burombu. Ali nolongi kia. Ali muang burombu. Burombuna bueng ka kenenganna. Nak kana apa bede oca ota bekata se beena tak tahu artena. Oke, Ustazah jelas aki sopaja nak kana paham. Nomor situng sanak korabe. Sanak korabe ria iya Arya anggota keluarga, bapak, ibu, anak. Otabe anggota keluarga kita. Nomor 2 apersian. Apersian ria artena matade burombu. Otabe bersih-bersih untuk menghilangkan sampah. Nomor telok nata. Nata ria artena nastas ngangkui pakakas sade otabe menggunakan benda tajam seperti pireng atau pisau besar untuk membelah kelapa contohnya. Arau artena nyosok rebe ngangkui panyosok. Memasukkan rumput yang sudah dicabut ke dalam karung atau plastik. Nyapoe artena abersian rombu ngangkui posapo otabe membersihkan sampah menggunakan sapu. Oke, Ustazah lanjut halaman 34 baca kencaran beberia. Abi ngobu ajem. Saben laku ajema pakani. Ben kan denga bersee. Ajem pancentena dedue. Ajem pangorbina tatelok. Toko-toge lalema. Petekna pak empak. Cor-lancora tatelok. Bila parak manggrib ajema eolok. Pas masak kakan dengar. Oke, Ustazah lanjut halaman 34 baca kencaran beberia. Abi ngobu ajem. Saben laku ajema pakani. Ben kan denga bersee. Ajem pancentena dedue. Ajem pangorbina tatelok. Toko-toge lalema. Petekna pak empak. Cor-lancora tatelok. Bila parak manggrib ajema eolok. Pas masak kakan dengar. Oke, Ustazah ajelasakinaa artena ca oca dalam kencaran. Nomor situng pacenten. Pacenten ria ajem lake. Otabe ayam jantan. Nomor 2 pangorbi. Pangorbi ria artena ajem bini sebuduen. Otabe ayam betina yang bertelur. Tok-kotok iya Arya budukna ajem sepuruk tedes. Otabe anak ayam yang baru menetas. Petek. Petek ria budukna ajem abek raja. Otabe anak ayam yang sudah mulai besar. Cor-lancor iya Arya
Ajem lake seolahraga atau ayam jantan yang sudah besar. Tugas bersama Dure are samangken ngalakoni latihan halaman 35. Jawab petanya beberia nomor situng sampai lema ben tolesnya mana atau rok gemper nomor situng sampai 4. Jawab nama lolo buku tulis. Manabi bede setak ngarte bisa atanya ka ustadzah. Oke, Ustazah akhiri pengajaran bersama Dora are samangken. Tetap semangat dan tetap belajar walaupun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.